wako na Reverend twina kebado nini singa ino musuvite anengithwa ndi muthocha kana tukwatianie vamwe nake na indi ndi uthocha officially nini wa kilunguki cha kathama ka wendo kila kukia kila wakatatu kwa mesa inyanginya saa 6 utuku kati twinene maundu meokoria mutwano maundu meokonia misi yaitu ngwatanio cia wendo na maundu angi maingi na nikukia na ataalamu mekithukaniyo kila wakatatu munde twithwa nake Reverend Jackson Musia ulokwithia ende aitutongwese nthini wa kilungu kutavia maundu mekithukaniyo ni wakatatu na indi ni kwatia withitwe ne vindeseo mutwano waku ni wende na kutungika na ngai ni museo na mwambililia wa mutwano ni ngai uu ni cho kitumi tukava na thuku mangai makamba utuvoya makatunenga neto maanduko alame ukona na mitwano na indi tikwati ania vamwe anthini wa maunena nia ala twithia wa namo mekithukanio sante muno kwa onthe ala me kilunguni onthe ala tukwatiania isaata yu karibuni sana anthini wa kilungu nyeto wa Auntie Caro na nina udhocha officially tukwatiania vamwe tukwati kwisila namba ya utumani mkuu ya 23915 namba ya utumani mkuu wa mina wa ina kuandika utumani wa kuambia na Mutongoi TV na utauno tukwatie kwisila Facebook YouTube tuiko wenda kutuiloela indi kioni chaku bado no tuiloela karibu sana anthini wa kilungu nenda umuthocha Reverend ikana tukethie netwebia tuyata na indi atuilika unenania ni wito muthenyani wa umundi karibu sana Reverend. Thank you. How are you? Fine, thank you, madam. Yes, na taiwe. Amen. Mbira tata mwalimu. We senior. We wow. Madam. Glory to God. Watu wata. Tutue nesa. Tuendeo nesa. No mekwata nile. Maundu. Na nimeseo. Ni mailete kutethwa. Na nimeseo. Moka. Nimeseo. Thank you. With it, wina ipindaseo wina Mr. Masaka. Na ambia I've enjoyed. Na kwanza ambia ngukethie muno. Wangu ni asimu. Na ambia ngethie Reverend. I have enjoyed. Yes. Yona hange ni moto miangethi wina mafan. Thank you. Thank you so much. Tutungia ngaimu vya kuondwa au. Amen. Yes. Amen. Ngo appreciate. Karibu sana kilunguni mthinyani wa mundi. Thank you. Na takithi otuwisi twambia na mandiko mboya kana YouTube kunena nia. It's okay. It's so okay. Tuongoze pale kana wambo tabia musiaisi. Pia mundu maybe utakuona. Okay. Ninde woka yambe. So no witambulishe nikana tuende. Thank you. Yes. Nita wa Reverend Musia ni wa pastor AIC Kenya Israel. Na ni pastor AIC Kenya Israel ni na utanu muno withwa na Caro makwita Auntie Caro kana makwita ata Auntie Caro. In this session mandiko manga ibuku ni tha Genesis chapter 2 23 na 24 pena ndeto nzeo ngwendo share nenu inywe musie ala musie aisi mandiko manga imeasia mwambililo kilungu cha kele 23 na mundu asia o yu ne vende ya mabinde makwa na nama ya mwi wakwa aketwa mundu muka ni kwithiwa ni waumiwe nthini wa mundu mume kwondo wa o mundu mume akatia ithe na inya na akalumania na muka wake nao makethiwa mwe umwe. And the Bible says na me ele maya thei mundu mume na muka na maya sonoka. Kati dokauka verse 24 kwondo wa ou pe undu ke omin for this reason ni kwa zakana mundu meno nengetwe mwana munene oneka mandikoni in society ni kudwa niwe wena obunguo wa relationship. Yeah. Of course mundu mukana othe wo mwitikila kana wo mulea lakini umundu niwe uinitiate long lasting relationships. Mundu anavata wo kwivasia mazasia kuingizwa box na wili ka box twezo likabona undu oyine kubindu na wili ka box and we so like a box in the you can continue forward
to wo kwibasia aka unenga mbete na akathoka kwa asia imao maku nundu ni serious no kwa ndondo weba ko mundume wonthe ena mwana munene wa kuinitiate that relationship at the same time kila ki constitute bone of my bones flesh of my flesh ni unique kwa kila mundume ko jitona ku expect aume onde makamanda kila na manda ndini wa muka wakwa ola we kwendea chu kila we na cho kitena ndo alangi sure. na this is important pa imundo welo mutabia otherwise amina kwenda now otao ni museo lakini ukisie final word ni yao no yake nikenda wese kwethia ni wewe tu ya ondo wewa ondo usu and so interference itona kuka itona kuka nondo wandu mo muya oni wasaba muno kuwe kana nda soma kana musomo muno lakini mundume nundu niwe wa initiate ondo wewa usu ethukiwe na ikata na inengwa ndaiya furthermore umundume enetumisia kukitia omwe wo ndiko mangi masia matweka kindu kimwe now society ila mondo wa mekwandikwa ni society ila ya ome tisipatu yako and therefore interference muno yuma ngalikoni ya mundume kisi mandiko mangi masia mundume akati ethenenya mayo eta mukabau because the assumption is moka nuna matiye okay asante katambo boya nikana tulikebo nundu niigwe bwa ndio balika questions are coming agule moge pege ndunguka kinzumbwa ngone ngwenda kukikulia let us pray ngai wito tunengete andu aingi matwithiululuke matwike anana indi amwe matwike amaitha ni kondo wo umuthi twethe wana meeting ino tumanisie tutae na twike nesa Ezo se nguma metwa none ya andu mako and therefore sitwa ni tha Yesu Kristo etwaboya amen asante nene busese witu tondo ni na kutekana tulikite ndini wonana witu muthinyani wa munthi no munthi twinene ayulua metwano na udhoni mutwano na udhoni mutwano na udhoni jawa namba ukat short reverend nundu anabalika twambie kunenania na nuseo lakini rekindu otwende ngwiso mukula nundu ouwaelese ilwa mundu me kwibanya oile maundu mabendukie kuthukite maundu mabenduku kuindi musiaise witu karibu wingi nikana twende na utambane bumwe twende na ukwatene thini wa kilunguki cha Kathama Kawendo wagaratu wa mutho matuke 11 mwezi wa nyanya mwaka wa 2023 saa inyasi atilika katika 2022 na inde nitwalika bone kana tunena ni mutwano na udhoni ila tukwasia muthoni wa mundu no ila tuweta iluo udhoni reverend kwa andu bado mate kuelewa ta generation hiyo yube mundu utesi cho kitu kuita muthoni ni chao. All right. Yes. Kwa kisungu kithitawa in-law. Yes. In-law kwa ndo matwanite kwa kwenye ma in-laws makwa nala onthe masianiwe na my wife. Mangaliko ya wife wakwa. Yes. Her parents na nobobe na grandparents nobobe na maango na maandi ondu ndo yathi na indi peo na alama sianiwe na makazini. Of course peala mathenge na peala makwasa. Yes. Ukeza kwithia now na nya wa my wife they are the closest. Nundu na bros yake ni more closest. Nundu ni most likely kuinteract na mo babinda maingi. Utwa kwa maango na ma sister na makazini azuni mambe ya kuendanga kwa samuno lakini ona byangi moka family friends ndio byandu related na mususu wa my wife's family na labda na ma friends make mezu ya chacha theni okeba echuka za kwethia no baggage dhokanya na my wife na kwa na baggage yao yakwa. So my father and my mother ni in-laws yake and my sisters likewise ni in-laws and brothers no in-laws inde mama cousin ni na inde maango nundu maango makwa melo mwita muka mwana
Ni moka mwana mango mako basani wenethea na my father kana exactly ko ni ndo iso sionde siokania otherwise ni na moka wakwa ni moka wakwa na nakwa ni mume wake ni siana situ alangiti in-laws chaka la wow. Thank you aya tuwalikeyu udhaniyo to weto uthoni oyu kaingi nulikile maundu wethia twikwelewa yo kwalita kwitha kwiliata katikati waku yutwasie katwose example na reverend katikati waku na musio ya wa kiveti chaku kwalita maundu maile kwitha mailiata now tobathukanye sindu ile pena in-law intervention na vena in-law interference intervention ye nela mali kela nikenda maite useo moni mekalao te omakisi ya isanundu ni mamunengete ndaya lakini nibe lobi ka bandu either muka mathocha kana mo masese makona baendeyo nibe kwanangika na mathoka ku intervene in the Bible father-in-law wa Moses ni wa intervene alitembelea Moses ela watembelea Moses onondo Moses unotongo siando aisila makwani mando naona makwani yani mo mwitavia muno na maamo tamu yai manda asili mandwa nikenda na mama kasila matatu mathina machao mando nikenda ndi thila lomo byo na ikwete la escalate yulo kwa hierarchy mathiso kwete uso ni wa intervene nondo nake mana Mose kwatanitie na makwani mando ndakesa kwetha na mwana wake veti na ciana ciao ciake unge no mwese weta wa Naomi ni wa intervene etha yoni wa Ruth yes nginyanga osesa kwetha ni amume na kwetha ni amusie onakau ahindiwa before yes so that is intervention ntona babe na problem ulikelela nondo bena batawo ulikelela na plus tiando on the mesikila kendo now interference ndio inaleta ngori kulikelela nai tutweketo huko legelo nai na mabinda mwe kuyenezi oba ndo acknowledge boundaries sibo woka na weli chake ndoni woka na weli chake ndoni mutu wonde na umu wako wonde aweza kwetha ni wambia o matho kwa nyando practices yo makalile wo lifestyle yo habits yo ni walikila na ni wambia ku disrupt kwete kithoko asa hapo itakuwa interference na mandiko ni manga ipe na interference maingi for example Laban Laban ni wa interfere the yoni wa Jacob naweza kwethia ni wa munenga ni wa mongela kiveti atenda kiveti na indi mana nondo no thukuma kwa Laban abindwa nya musala mabinda maingi muno mara emwe bake ya na ndo kule ongo ti affect na nondo ni ango lakini of course tio muthoni naweza kwetha after 20 years ya kunama ona etu ma Laban moka matavia Yakobo matuthi mundu no kukua usu ni mundu no interfere nginya etu make nimo mana mundu no interfere ungi Saulo nda interfere tha yoni wa David wasa kwethe ona mwishowe makalila wa David na muka wake mwetu wa Saulo weta wa Mikali madha cia mwana na mundu muka na David madha tumando etethia nondo wa interference ya kiweu chethe eta wa King Saul so interference and intervention of course someone that tunana you lower interference okay haya saize witu ni wende umunde twinene ai maundu ala matonya kutuma maybe mutwana kani wete mutwana wisa kuthela nundu wakulikilelwa ni athoni nundu wakulikilelwa ni athoni nundu abe maundu maingi reverend kwithia yelesia matonya kulikirila kielelo kitu kinene ithia ni kwondu wakwenda kutungia mitwano kwenda kutungia misi yitu na kuikala na muguo kwa leli matwanite nundu asini motosa twamba kwosa tunenga first priority tondo alangi meoka baadaye unawe reverend asia asiu angimoke baadaye we na kiveti chake
azuni mo indi me ndini wa kilungu kicha kadhama lakini alangi mekuka melikilela ata so mberikilendi tuende kilunguni tuende omanati yoi mundu na muthoni reverend weyu na kwathoni kuya kwako mwalite kurelate hata na thoni mako no ume ku musi kwaku kwathi kwa thoni maybe kibeti kiisi kana yani ugathia no usuni musi waku ikatwambilije bau Dwele kwa kibeti chako dwele kwambia kona kwasi ati wabe mwiwano kati wa mundu ume na mundu muka nitindangi utavia kana ndu imele kalanzama na me kalanzama mazete kila na ondo mouth forward na therefore ethoni kurelate na in-laws ti athoni then ni kwa na ondo twitekelanite of course ti lazima nitabia mama mundu onthe kana mama akandebia mundu meba maundu onthe lakini at most times tukaza pena underlying agreement utwele kurelate na chao namo mabinda onthe ongisoma you lower this topic you know I've discovered something in all cultures duniani kau ula munene wigeka katiwa misi wigeka katiwa mother-in-law and daughter-in-law ondo suti unique in Wakamba inyamume na mokamu usu ni thina we all around the world na wo weta wa na wo weta we ni kwethi wai pena competition kati wa mama kati wa muka taino kombichi na my mother-in-law nyusi mabinda mwe for example nimo share the same space secondly mama niwe kwetie njamathi likamukasya mbe natuvesa ubyo kindu common bado meusha uwe na mzee na gionge na mwana aimeusha na nimoshare lakini mama enda kuiwika la hiyo ni wa mwanake weba la ni wa mwanake wake na hiyo kilete conflict nunu nake mundu mukano konda kuikinia kwa mume mume wakwa nyine lo mutu ya undu wele kwika hiyo competition that a conflict and it is global and historical it's a big problem now Abisa. At the same time kuya inyamwe matoa metele makeki ni ainde nise mekala la iwonde wa mutwano mekalilo na mume mao na mume mo sini mzee ndio kusema hasa kama mzee ndio kusema na ketele ola muthana na kewethwa wakwikata wakusema na yu akasema pa ateo la yu ni wasiana siao siake either ni matwana kana yetu ni mekata ni matwa na muno baba kwithwa akamwana ni moka enda kuikinia nundu ni wateka yumbosi wa musiweba usu na mabina wengi mundu mukano kwa thao tumandu na siana siake muno na ni wotindanga muno na sioi so ewa eno kumu wo matavia ondo mele kwikala masama kwenuka masama kweka this way or that way mundu ni we nyawao na hiyo kali yu wakwata ndo tona kweya mato no mwichambe nisi utabitie mwana uningwa ndambesa elo kwete sionthe yani wakali mama kwa se yuningu hivi kaniko hivi wa mwana one na mweie ayoka hata ayoka na kei azoze ayoka na kei mama hizo kweka na bado nunu insist no kwenda and I say the yuni wa mwana usu wake na muka mwana ni wewa usu no kwenda kukinia tutana hati muno ani bibandu bailo bikamusia kalecha mwana nisipena psychological issues si affect ya mundu for instance ndona ala asiai mendo na kana kamwe kati wasiana siakela si bandu for example o ni mundume sana na sio itatu kana ina kana itano lakini bena kele tukala weta akasusu yani akona ona nyawao anusi mabinda mwe matuma ndo kali nginya mwetu suni we Cecily mbingi sethe na mali yake kuyundu muka wake ukitata wesi at least kana make wa mea nene manini weba
Usu. kele tukaukelela kakatwika nikaotwawa wana thinja mathe kesilwa ba na hiyo nikatwawa bado they aka insist ya nundu nikatwika surrogate wife aka insist ya kwenda kuinterfere nundu bado ndenda ukasia and the same is true for mothers pena kabisi ukendete muno ukeza kwethia mama na mbro wema kwatiani koni makuzasia ukeza kwethia kwanza nimekuyange wambingi kwila wea na mume wao ni problem both situations yoka you kana ni wakala simithia katwike mundu mwima kate mundu mwima kakwe responsibilities ya wima onakata bikebo mundu kawe na miaka 40 50 ekala na kele tukanake kimwana cha miaka 15 16 20 akatabie mondo maito mamusie ona mamutwano wake dadino mbika kana manino mbika na you o etweka wokwa tension isu na burden so cia musie and so mundu muka for instance muno twase ona single mother ona kamwana na isi kama naka for all intents and purposes mundu muka vita miaka ya kwendwa undu twawa na bado no kwenda that relationship olawe bakubi no atoka mwana kaka kake okasa kwetha mundu muka naka mwana methela nila muno by boundaries kati wo yani matwika enmeshed completely yani bala nya wambie na bala mwana othelele pai mundu no mana nundu yi ona kukuta na ndali is that okay na maindia no it is wrong mwana ndo na mwika nesa you know it happens muno it's single mothers nundu this is the man in the house man in the house and therefore kama mwana kayokilwa na kalana ngwa by the way na ona kaima naondo wakuletna etu madhi kadhao yake kwanza mwisho na kaza kutwika nika kwenda ibeti ngo nyake nondo akaza tu mandona ibeti ngo kwewe na basa muno and so mundu mukosu kamwana wake atwana mundu makaka insist ya kana she wants to still be in the life of her son otherwise no kwa ato labda muka munenga kamuso kowe lakini otherwise kama ana kathi madam usune wa na ndekwenda kwa anda kuoneka hai naoneka mwanani na kutukozia na simu kutukozia mwana okethia yuo na baki ni saika akatinda of course that happens na you kimwana kina problem nundu ni kesi emotional attachment ile inyawe nacho wena kimwana na same time bado no kwenda usubia mukawa wake no muendete nya no muendete muka bakatikati ndeso ndo nutwa amweni momena matwa utimukali ida mama no kuya no kana twa utimukali kebe tikete mabina so mabinda maingi adetwa mama boy mabinda maingi metwano yondi survive ya and yet komo well remain kwa kimwana now sometimes it may work inyano no na kuona nisia na ngaosi ngana matumandu na ngaosi no mundu mukamui wathikathu elo tumandu muno na ka mwana amoka mwana kenda wese kwetha ne makusia imwe onaoneka oka bai na issue nondo muka mwana no ikiata aki problem ndio kava mwanake yana naku miaka mingi na hiyo abikia otwana aimandha mundu utailie taku anuko manite himbe ona ndizo kwa mundu wili onge ade matutanasia aje ndizo kwa mundu ai bevina reverend ade matutanasia reverend bevina let me tell you in something rare cases I tell you as that was done it was established that aka mahetwe misieni ithewa nusa mesa watu wa musieni mume wekata unyusa katwika aka default ka muthemba ndo wa relate na ithe aku musho wiso komana na mundu bwao ithe wao na otezi wisa obinduka my father is that way and my husband in this way na ti lazima nywe with the way muthuku lakini mabinduka makeza kwa sia mbona this is my husband and this is my father na mbona ni matutanitie because of that matter and so not always lakini pe mabindoto no vika bandu mwana akanowa nuwe nondo ni wakola ni watikiwa hiyo imandha mundu completely different na hiyo mundu so completely different
niwendi muka ya mano Mkwemano. Nundu nake thiani thea kana ni nyaku ndabwao. We ni siasia ni baadhi ni siasia ningia na sasa nyanjika atwa mundu ile nyawa wakwa nyawa kwa na lama tene lama kuikinia na those ya ngas just ni different lakini you ni siasia ngaka kwethia same I have kututi at my father whether I want it or not kitolobo is real. If you can default by the way ukina utake uenda utake usenga na utheka utake weka utake ando meiko kweli we your father wili etaku pio egala davetelo azenye ndio ndo nitania Yesu indi manena ndo mwe kila ukwiko na mokinile mashambi kitu utake so enmeshment isu emotionally and psychologically ito no tuma because there asia madenda na matekwenda mewa makusioba at the same time pena anxiety yoka imwana wakwa thinikata yeti wana omusio wakwa yusine mwetu kana mwana ke kana ni eni timusia yu musei wa mwetu kana musei wa mwana ke ora ile kule ina mandia nikata na hiyo bato neka mwetu so unotwa kana mwana ke unotwana kwanza ni we kwatite muno musine kwa oso alangi yo ngukuta for instance kana maike ya nono nakundo atekita imoto mendona namo na hiyo maimena kushoka back to the drawing board kuambia utuma ndona ndo alangi because you have to confront the reality kana iwekie wendesio na hiyo ni tena evenda thia ndo mayo sia muno kakano kamwe tele na nodhana sana sia twana ando maiwano ndo meweka naindi unfortunately makamaza matwanie anondo wa business madha sustain nondo wa business nda sustain ndo na mume kana mkawa wake na nondo wa attachment na mwana ni weka hata yu enabata wako manana na mume wake ingi kana mkawa wake ingi na madhise ne by the way yes by the way ndo megala kwasa by the way odhui ni museo pio odhui ni museo atowe na drawbacks yake nondo mama no thokoma na mzee ni weka hata no thokoma ini mweke sawa that retirement nokoma na ndwele titamwesene na kwa saizi na maitho koma bandu bamwe la mundu ekundu kwake ndi manai ila mwana na mbesa no mwenda out na mukatana imadha retire mbesa itiba naende adhi ni fani yatiki hata adhi ni fani ile so kwata mbesa ino so ndumeka maka nomba nene thena malumu 80 na sana siao siake na mana uone mundu aiso medicine nesa ku elise kalaba ombe maende tano ni madoko ma nomba neno itiwa ya lumunana no adhuku miyu itena ndo wagila wanene labayo kegwa ndo mundu wetika kuya eko nundu aeko wao na mwima na nombani ba esu wao nganyawe bawe nyoba lakini mazika akavaila makwata tumwiso kowe kana o mazoso tumundu na mazika lamu wese kwithia at least ni medha nena atiwa me na upweke muno mimi atiwa thank you awajaachwa na upweke so isu ni factors ya affect ya na undu yupeleka lai no resolution no akibata kuneno kwetene mwana kiona kuma munini na mwetu kuma munini pena bata kumamanisha kwithiwa na boundaries let me give you a story peki kimwe nendie kwacho niyo munini na ni kwacho yu chea mwana nienda uthi ukandeme uwithio kila kimwana cha muyai mami aye ndi thio tema uwithio now ila neweu ni I was shocked ndo tha yo ni wakwa wonde na kwe wakwa kwonde twa utapia mami kana na aye aindivi ayula mama ndo so message ke badhokanyo amukulia niki ndo ndati ne wandoma soko ngawe 1 2 3 na hiyo maana ke ni wa moyo ndo kwa ndo maetwe ndo na kwasi aye inde bena chao
wena itumi na yu uete siana ukaza kwetha itiasia aiye kwako no wasima undu ucio muno kwetha matona kwiyungamia na kwitwia maundu even from when they are small priority even from when they are small kwala mesile ndeni wa consequences cia actions yo kumaima undusu ni kwikanae ndo naku amaya mbube ona meso twawa kana kutwana bado kona no ila mbube na mwana waku nduka mkwata mundu mwima na nduka mutethia undu ni weba undu nusu na nikweka mwana waku nundu yo lasimika kutweka mundu mwima ena kibeti kana ena mume ndesi wangima nindu kumanya kwika hata numesa ni wende mundu na atwaye wili hata ani bie mali mingi tikenda oketukalania ko indi kuende sikwika hata the issue is Reverend issue is yaile takwekwa okay for example nye nichauona yiwe nise yiwe ingia alama tese kuugwa ma yiwe na 8 manyumba ni 8 manomba madena maodhi ala madena maodhi ai mawethe ai onangua kwa wisi ubwa peke ndu wisi in short yune na atwa wana ndikindu nisi na ile yumuze wa kwa ile takwekara ana ndunga nambo thibundizwe toto loko onge toto awetie yingi unge na ndonge ya mbemba na udhiga musa kwa bonde niko maneke mundu na madene ba lakini andu wathima tukuni na ni maandika athukumi ndi poko pena matatizo nenda kwasia hii maandika athukumi lakini withi ya mambo mandana kwetene mambo mandana kwetene mambo mandatiku mandana kimwe lakini umane mundu watu na kweka hata jina wata kimwe nikatule mimea aba mega mandana ni na luzu ngibado ndio wewe mako uweka ayungweza utungwa aye yudinandoka yudinandoka uzingira wewe mabado udinandoka ni wema lakini mwina kansela museo mwina pastor museo no muta nito no muta kwanza maibinda thi na seo na kenoka nguni makulanga cia makuli we ni wisi we ni wisi undu no manie uwi ni museo we kwitu anake na yetu ni maua lakini uyua na ku welo sani wa no thukuma mama ya musie timi sela mama ya kala musie na ndesiwa utuseo na yuele kumianisia nake imwele kwetikala na my wife there's a problem here there's a problem here anu mbundisia kana kwithiara nimukumianisia na muno mwingi mbokani nimukumianisia na mutu ngimane achavati kikethe give yourself time love covers a multitude of sins akamana na ingi badhe mama nanu ndo ni matwana na nimekwenda kusuvia ndumo tundu kwa their watene kwa tene tundu expect ya mundu mka edwe esikwikata kuua ase maito ni matota hamu no yulwa kwimanisia kuua atapise ka story ka mundu moka wahetwe na athukumi musi wa athui na ni wathe wa ngazia ne anenganwe na mundu moka no yu ni woka ni watu awa na no wisi kuwa uso no wisi kuwa ngima na chao na tuboka chavati no ita andu moke umuya indi muthe no mwe kali manatwa na matembelewa ni best couple a best couple mama tembeleo la mume amuya ndweke ati nduwe nguko ila tunetiwe ni mama asa ni nguwa nguko la mundu moka omba nya nguko ondu omba ni sini ngukwelezia endi tina wa yumba nya za nguko mekala ende maze aete nguko mesani mutwe ndo atilwa mauya madhawe twa mbao no wala weza it is full cooked nguko ndio nguko ina mpaka mauya lakini matu kwa madhenda KFC mako wanguko lakini ndo wekie o malukila kito matwa out ende moka ende ibindaziu amotonga musiathi kuya mudhonia mama manisio kuwa ningwetela ai nungwetela wetela zaziana ibindaziu mwe wetha wilio
lakini ibinda the aka ni matuike independent and strong. Kulia hii kekati sioko story nisu you before amwe awe andu nguku ndese kana ndese wangu maya uwita nguku no kali manato ana mama yazi huo ngima na so I know mzo waka akazani ndio so ni nusa kila mmoja naye wanachai na bado wabu yuzi azai na mana babe wana itilafu lakini ndese kana itilafu ya dhimu no we anata no we no ndio lova tele moyo mu yu inyamo ume a intervene inyamo ka intervene amanisia mwetu kweka hata kuua musinduka ndo kadhele we mwetu ni mwewa actually undesia mwetu akukuua undesia ona imwana hivi undesia ibu ndiwe kila mundu ama nekuua nundu ababe na thina yukethi otwaite kiveti kiteze kuua kikuua nguku na mawia weka saizi wina aeni kwanda bie mundu meozia lolika ungua meza akazani waneliwa be ungiwa mbulilie kule ingia ivina muno ambe iye mukaa kuneiwe simu kwina chathe musi ko wa yuma thoko chathini yu atela muthenya wo mukaa kuno wasimu wai ndisi no iwo twetele ukothinza ng'ombe my god nunu wa mukaa mwana la mukukana ni mukaa kula kwa mukaa usiaitwe kula mukaa usiaitwe no wana zianguli muzoni ola munene wana zianguli wakaroke ukamanakiwe tike suthinza ng'ombe nona nakisa kuthinza ni balito aweta sindu isenda nesa yambia mea nini mana this is a potential husband of someone this is a potential wife of someone. So make sure ni wama prepare for independence. Aya you talk about mwana waku ni watwana kana mwetu waku ni watwawa nola wailite kosa responsibility yesu ya onethia ndesinesa yune mwetu waku ni watu wakunu onethia ndesinesa maundu ma numba nola wailite in-law mother-in-law kana father-in-law ni wailite olikilela akaende omubundisia kana kwenda kwenda kuilia now ikulo lu twasiye ona to matatizo watu nini mundo ever nekate nange that would have been a concern lakini vinda the advantage nino ando manalika college na university na mathuku manga ni mauanga nimekala tulumu ni two makevu okuma na komanie niwezi kuivanga kwake kuthesio kwake na mundu meke bathukanya kumemeso komana because things are a bit better than the past na ume mwingi wate ndweba they can share responsibilities mitano ni mingi they can share especially other mundu mukani weka hata no thukuma na mume no thukuma na makwatiani of course awetie kana pia ume matatani thawani kwethwa akamoti feminine kwa nundu wake tumicha kwethwa we feminine although a lot of responsibilities o munowe thini wa musike ndo muwe muzee wao na plus pay social pressure o muwe muse chiwindi na mathina suma kwethwa ndesi wati muno lakini kuya ndume kuyo kamba ukuyo shagu ukaitha mundu usu ndathi college de bandu wako na masilia kando no kwa kulona umie ku watu hawa andume okuya musi mwana usu nake tyo ndeka lo musiningi kwa bandu neso thi kuuga kasilie weka okay now look mundu tanathi college eka hata musi ti mundu wa moko utake wo witha cia ng'ombe nguku mbui nenda kwasia mundu alangi mamusi ndaka mathukuma ala yunge ngui wa wia nala maendie ma college na asuange tukasa kana mathisi kwika hata mathisi uwa kwanza you have dealt with the issue au meala me musi azu kwanza ni mometha aume mbene mundu talika iko
utoneka ikone nyenesi mwana omutai atonela ikone eka yukuthi kwilile silia ikombene kutonela umwangone ni mundume because he's a man ni mundume now mundu mukawethithila in that situation ena vata wakweka crash program crash program ndekwenda utwae njamaa theti iseo nathile chande utwaa mundu mukongi crash program none manaua athandise na mabinda kwa mabinda inyamume ndo tona kuintervene akamutethesia ethona ena nyamume bawile boyungu kulasia nyamu my mother in law no alikilele ukethe no I know in some cases where inyamume wathokisia muka mwana ikoni makaua imwe na kelelo cha kuua imwe nikenda wisekeza ni matuma ndo lakini bado no wa mamanyisia maundu meba maui mabindala inyamuka ulikelani for example mathika la ilobi mathatha mama thi ilobi mama yoka imona njo maundu lakini of course uthika la ilobi ni bathi uweka la utothukuma kwa kama kalo nyumba nangi o mundu wikala I guarantee you you no mukwatia ni ayo but we already know kana mabinda maingi ni methia wa mane kuwana makamanethwa woni wesiua inenda kunenge example yakwa tia mundu ngiyu balana atweiwe nendie niwe ndisia newe simbinda sita wala kisuma nizize lakini mbinda wala wezi usiua na bodho mesiua oyine nizikuua oyine expert mutiani ozini expert as I say we are father in law wai mutiani na kondia sio na kwito ndiziko siua wewe kata ya bideni the mother in law ngine kata na mwandisi akwito kwa siku na mother in law no kwatia kwako yes alinionyesha ndao theka amunde ngasiuya ndandeka amunde ngakuya sio oyoka nena sia so kiuni chongo kula sia ni seo ando manendea mwana wao sio manendea mwana wao msoida mundume kana mwana mwetu maka intervene not interfere intervene na nimekwenda kwa seo na nimekwenda musio thantha yes all right na ndo makosu ni mesi mundu muka musio kana mume musio no la watwa kwendana isia I fall in love with you infatuation wanga iweteka ikila kitiala ni otrio ni natwa ukwenda ona ila mebae kanisani nga kwenda it's not emotional it is choice ku asia imenda ku establish mutwano wasia na isu maka cooperate someone will intervene either sisters kana mama mume asante reverend na uni wawaile na mami unolea ku intervene nondo this is mama's boy na utabeze zingi nengotongelela usuwe moyo tutendene owa mutwano wa mwana iki sure akiti obindi hata amananda bata mwana kutwana lakini you mwana watwana na mukani woka na ma weakness and then do capitalize in weaknesses weakness na bandu ba intervene ai interfere exactly na mutwana wow inaribu the word is interfere we kizungu asante twende na ukwasi na ke Reverend Jackson Musia twinene amaundu meokonia mutwano na uthoni na ni wewe maundu maingi na itu siokete bado atunene maundu maingi ndo makule maingi na Mungu endo mukulia atumine na ini silabda utona kwithia wewe na lakini wene buso ya utumo tumani ukwisila 23915 na wengi no wandike kusila Facebook Mutongo TV nundu twebo nikunikele jamaa bakumbia eto Peter Mita asite ova kavaini mwingi ngukwetie nesabyo live twikilunguni. Asante sana Peter
mundu kwitwa Mutinda Nthia kasia anti nina mukethia mwina reverend online ngaliko cia Kisii ni mukwatitie nesa. Asante sana Mutinda, my brother. Joseph Joma kazi Mombasa County 001 tuemwe kabisa Kiseveni live. Oga mume Kisii ngime Mombasa ngime mwingi kuti kila bandu kuindi Isaya mbe ni atilika tuchokete Isaya keli ayila tukunenge busoya ukuli ona tuimine na reverend atravie maundo mana kukonia mutwano na udhoni rundi mitwano mingi yanangiwe nudho yani na dhoni kethia ayu abaloto anite kuni kwa kusila wa ni mama utabasi ndo kwika na sindu isu niminie mitwano tena sana tusioka isani ya keli musese witu ndukati basa kilungu ni kadhama kawe nyete wa Antikaro na ninake Reverend Jackson Musia. Kato ameudhi umone kidogo tukunde kiwo na tuisoke dia. Inu ni Mutongoi TV. Uchandu minawane kuisilia kwoka indi ukeka kiuwisila sya wiyani kwaku ndoe makutani sya na dhina na kwa ilia mekalile yaku nyenduma musinatie nea saimako yenienda ilani mamimbo yena ne mausea silingi wa mumandhi wivata na uo uoneka kuisila umandhini umoka kutingwa deadline mundu wakwa ndwekazekase ukaza kumela kilungu ni tutukume nachoka kwa kukelewa kwa mbililia nginya waka 5 mwendoni wa saa inya sya kiokoni kuvikia mwendoni wa saa nyanya sya muthenya va Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba saa nyanya sya ungama mpaka saa 11 majioni ikibamba sana basi puli tu ni Mutongoi Vibes. Mutongoi Vibes kuenjoy na adabu na enjoy na wenzangu vayivia yoti wa yolu wa yenge ni kutio cha vibe na vaiba lati tabika ni kuoccupy nundu katiba ni kajenzi Mutongoi Vibes kila wakwa mbelelia mpaka waka 5 saa nyanya kuvika saa 11 sya mawiyo va Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. No withukiisya Mutongoi FM wibala uwi kwisila app ya Mutongoi FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongoi FM kana ulike kwa www.mutongoifm.co.ke. Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Sukulu wa Uwezo College ni beyond training, yani nimbe wa kisomo cha mabuku. Alimu maituni ataalamu makwea siana na kusiuivya undu wa kwitha matona kuandikika kana kwithiandika mombene itina wa 10 masomo. Tena kisomo cha matuku acha distance learning, yani mwana akasoma eva asa na kila kingi cha face to face kana mwana akasoma ya sukulu. Uwezo College titha na kosi ila mwana utakosa wiyata fashion design and garment making, ICT and secretarial studies, business and business management, accounting, social work and community development, building technology, electrical engineering, hairdressing and beauty therapy, catering and hospitality, languages ta French, German, Kamba culture na Kikuyu culture. Uwezo College tuyanenge mavalua ni mivya ya kisomo va Kenya ta TVETA, NITA, NEC, ICM, KASNEB na TVET SIDAC.
Ikwatie ivuso oyu kwa kukuna simu nambani ino 0724 390 322 kana wiyete maofisini maitu alame KIE building Masaku va industrial area kana uke maofisini maitu alame kungethanisia na Machakos Golf Club lika mutandaoni witu ulani www.uwezocollege.ac.ke. Intake ya mwaka wa 2026 ni yendeje Uwezo College Beyond Training. Niwi kumbilitwe ni mathina mamwe kwaliwe ni malenu, mathina ma muongo, mathina ma mbio, mutambuko kana arthritis kunyetea, kwambatwa ni thakame, mathina ma sukali, low libido, kukosa mwana, mathina ma urinary tract infection alameta wa UTI, vandu watiniwe valasia, mathina ma ibu kana ulcers, metho maku matona ndenesa kana mekwalia, mwi waku wa utindisye sibitali ibinda thimwe kuthiyela yingi, yute amatunu ndu thina waku ni wathela. Thina waku withela va kwa Dr. Ndumba wa Ndumba. Nundu Dr. Ndumba wa Ndumba niwe mukuli wa mathina na miwile ya mwi. Dr. Ndumba wa Ndumba aitana ndawa cia miteta moringa, yani ndawa itena mathina angi kana side effects. Kwa tiania na Dr. Ndumba wa Ndumba va Mutongoi FM kila wakana kwambia saa ile na nusu cia wiyo au tethe cia kulunga uima waku wa mwi. Nena no Dr. Ndumba wa Ndumba kwisila nambani ino ya simu noti muonza 31 kenda kenda 55 kana noti muonza 14 noti 35 8 kana umutumie utumani mukubi kwa WhatsApp kwisila noti muonza 14 muonza ina no uke kliniki ni kitu kila kimusini wa Masaku kuthengiania na sukulu wa Machakos Girls. Enda kwithiwa na uima musio wamwi mandana na Dr. Ndumba wa Ndumba oyu na nuwa Nexus of Caregivers na asia imasiana ilasie mamutha memwanya va Kenya memutho chacha thini cha kubingwa walanio wa kuete vamwe asiai na siana ilasie thea na mamutha memwanya na kutetea aki cia siana ithi chathiki kikambia na ndambuka kana walk kuma musieni wa Masako nginya sukulu ni wa imwana wa Machakos ulawisikie ta Machakos Boys ni matuku 15 mwezi wa 8 mwaka huu na mweni wa ndae ya chathiniki akethia Her Excellency Governor wa Vinya Ndeti. Kwa mabombe ange kuna simu kwisila nambani ino noti muonza ile 81 muonza itatu kana noti muonza 1 5 ile Together for Inclusion, Together for Change inyuonde muyathoche. Lumina International Schools une waku ni mubingwe tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2, primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6 na junior school kwambia grade 7 kufika grade 9. Tena British curriculum ilani ya Cambridge na tena CBE. Wosani wa mwaka wa 2026 ni uendeze tiba headquarter ya Ukamba Masaku lelo ni wakuma Masaku kuthima kuweni tena boarding school na day scholars mawithi luloko maito ni makwendesia ila sinene iwanza sia uthaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima we musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waetesiana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waetesiana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiaiwe ya mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasi ya kompyuta maleu onde kwambia kwacha leu asa muonza na iya weyo obisi ni osu musiaiwaiba. Lilikana boarding ni kuma grade 4 kubika grade 9. Nena na Lumina International Schools kwisila 0700-786-355 yani noti muonza noti muonza 83355 kana kwisila 0756-646-164 kana ulike website ni yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities.
mukamba ni wese uimane uthui na kwaguo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungwa Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science nituita maukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwamba toni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chiuma mauikala wakwambelile matuko 10 makindu ekate hotel kuthengeania na ulikilo wa General Hospital wakele matuko na moto itala kuthengeania na Flavors Restaurant kate wa Total Petrol Station na Isma Supermarket oinge wakele usiwa matuko na moto izombe kwa Maku Standard Hotel wakatatu matuko na ilitwe matuko kuthengeania na kinatwa Zako Booking Office oinge wakatatu zutu ikabisuni kwa Chapachapo Restaurant wakana matuko na atatu ikitwire Dika Mollet na wa Intel Bookshop kunda kindu Seja Probox yambitini kungedhanisia na Chama tu Hotel wakatano matuku na anatu Masaku Complex Inn kuthengeania na Automat Supermarket kuthengeania na Bata na wadhandhatu matuku na atano tu Mulolongo 3Ds Hotel ground floor katika tu wa Automat Supermarket na China Market. Kwa maobombe ange tuthoke mobisi na maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunia simu kwesela noti muonza ile noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututumia SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Inu ni Mutongoi TV. Tunaindi musesi witwa Mutongoi TV nitwa siokethia ngi ndibala waende na utukwatia ndi swingale kwa siku wilo ele kioni chaku ukethia wio Facebook, YouTube tuikwo na indi namba yitu ya utumani mukubini 23915 kini kilungu cha kadhama akawendo kila kukia wakatatu akwambia sainya nginya saa 6 sia utuko na tuiva mthenyani mundi nyetwa Antikaro kila noendi ibinda yaku yambe yaku ilo la kilunguki kana okukithu kisendi watu ithia na mautaomeo konia mitwano mautaomeo konia ndu mautaomeo konia undu tona kutongia misejitu nyani mundi atunana yulua mitwano na udhoni nundu udhoni mwingi wanangie mitwano yani siana ni ikatwana lakini hivi kabano ukona adhoni mali kilela in-laws makalikilela mutwano ukadhela nichoto ene na usisia yo kwale takwitha kwili ata na usungio wa maundwani chau tutona kutetheka ata idita ala matwanite tutona kutethesia mitwano itwata nikana ikatilangwe kana ikanangwe ne andu manza ondala mende ni wa kilungu kisila Facebook niona mundu kitwa Father Law Masanja Kiokotene asante Caro T asante sana Joseph Jomo nomwe na Samangiti Kiwanzani kijana mwerevu akondani Chuma Kimatu Mutinda Ndia Masi Augustus Eric Musomba Mutaiti Kilatia onomena Mudhui Kingani Baipo Matesia nona uyetita akala kimuso Peter Mita na James Echalo Musumbi aswonde mitambo nesu kwisila Facebook ninake Reverend Jackson Musia wenyani wamunde tukuka na taimeki buthukanyo kunene maunduke buthukanyo meokonia mitwano na misi yitu na indi mwenyani wamunde na kuyatwinene ilua mutwano na udhoni na actually mitwano mingi ni anangiwe ni adhoni ngisi oyu asiimendata Reverend ngisi asiimendata nundu ithi asiyo tondu bala wambilije amwambiyoni nuwele isie muno kitumi cha kwithia usi atendole cha mwana wake nundu maybe niona ibakubye muno nake especially single mothers nangi matwanie na matani za kuhusiana na usio siba kubye withia musia isuni attached muno na siana kana na kimwana thani musei wa mundu muka thani musei wa mundu ume ni attached na kamwetu kake na yoyu kwaleta kwitha kuilia ata Reverend wena thina wiba
ena thina wiva ati mundume una tunanena nake naambia anti nyeyune na thina nundu kibeti chakwa kinaendie kwo manakosanie na chabangothi na chathi kwo abango kwate yakamane ni chao yes hati ya thimusi kibeti nundu yumana ina siana amaneka la ilobi na kibeti chiathi na siana chaitie kwanza si skulu so mzee amba kwikalona siana siake na you take time athi kwa muka akamwati akasise yulo naendie mundu mkosu na nyake masia siana itevo mainena siana nini si skulu ya mobidi asioke tele siana ibunge nena kindu cha oyu chaten siana ibunge bunga na hithi nasio so yulo na ndie na sio ingezi maende tonena na masioke siana moza nende mabi ndia na ende mati bwana amo bloko kwa yui kiu isisi ayunye na ambele sana we ona thina munene wina Martha in law ntawe ku yani ku kwikale mwitu wake o mundu no thete moka no muthete akamwasi kwanza nyene na hivyo cha thini cha muthea na kumwasi last year but one now I think ndo wambe mundu moka muima kana mundu muima unu influence wani ase imaku wete kithoko motwano ni waku wina wana let us agree wina wana na mundu mukozu etata utumia kuinoka na kutia muome siana kwanza eba ni kumanipulate nikana muome amuthaithe amuzube mwazio kawandia ni sana siana ki inaona mundu eba si sukulu atola bedha si boarding lakini wani sienda sukulu pe kumba na kwa cha na kurudi pe kumba na kwa cha kubwangwa pe kulatwa wevo kuwa leu na mundu asu angio onde nda utumia i pressure ya life ikanaweza kwenda mume ni watheanga niwe ni banja ikanaweza kwenda mama ni watawala nake timu ngomko unotawala ni nya unotawala motwano no sote ni twamweta kwete ne muoi wanzando tumia miti muoi lakini ndio wa interfere wa siana ni muoi now nebatone kai mama ne expect yani kwetha mundu mukoni wa twawa mama akatha kawa muthonu wa unengete kibeti na tumia bibuti kei na tumia wandeye unaona yeye mukawa kwa na wa musovya akekia wakabibuti kwa kundi ni wanengwa twala mbele kanisa niweka hata na mama yana we kwatwe njamathi mbesa kana ikomela and when it fails tanzaya kumukuna agete kithoko mutwano ni weva and you know it also happens in the reverse kumisi matona kwa sia mwana one kwa musomethisia atwa musomethia to expect returns iki hata sioke ona yetu mathasomi na mathukuma na si make mayiko expect returns sioke lakini la watu ani nende enabata wo focus mume kana moka na sia nasio madhambi yakwa na ola mundu muka taoneka lile mwana wao kana kosa ola mundume taweza mbesa sia muka mundu me expect muka aka mwetu waka matumia ocha akatuma lakini kwa mama atu anandeka hata ndatuma mwana keosu ndathukuma ni mutulu to expect ele na mbesa sitoweti sia maintain ninamukatuma mbesa kwa omusi ezo ito black tax yine nekulo yingi ba isika nawe exhaust nekulo yingi you eda tatwana ye na ithi tuambie musi tatwana twitha tuambisia musi fresh tu you asi mali to demand kana nithi twali to okuona kila cha twali to tuma let us be clear asi maile ya correspond ta asi na maina ondo
tutana kuma address by the way mundu mekwasa alama na issue ni aele nundu kuna mtu alisema hawezi kuzuia ndege kupita kwa kichwa lakini unaweza kuzuia afanye nini, afanye nest mtoni wako ndala chundi nundu ungama bonginya munyoke yone ni muti kendala mtoni wako oyoba babo wili hata so thina tiando haya let us expect there will be interference indi minywe lumike hata mukwatiane mukulanye what do we do going forward now and wengi madhe mesi hata mesi na ndo na mwana mesi mundu mukausu no tumia nya wake athoko emume ni nya wako ndabisi ni nya wako ndo mundu no tono tumia nya kana si make inundu ithe wakwa nombatie kene nya wakwa no wiki hata nombatie as long as maina kwatiania nundu be umwe utena uima interferences ileaulika so uima no andu makwatiania mundu ambe medically we are a team your father is not a member of this team your mother is not a member of this team even my parents are not members of this team. We are one team. And now going forward, this is how we relate. We can look at our cultural buffering. Ewabe ondomando tabi asiye aya. Alright? Wo makanya. Kana asiye ya. Wo makanya. Ni nelo tabi asiye mao. Mako. Na kunyo tabi asiye mao. Mako. Ikana nyendika adhini we ninye ndondo isye mwetu wao. Wow. Kana kewa ni mui yake twa mui amenikalia chabati. Nine lo mate ba parents, this is my desire for my family. Na kewa yale tabia mnyawa wake neza wake, this is my desire for my family. Unless event nde kwenda usovya mutwana. Lakini neza ni teamwork. Neza ni teamwork. What to do? We decide our boundaries. Tell your parents that we are from today working as a team with my husband. From today we work as a team na mukawao. Wako. Na noka ni kuye mama nulikela mutwana wako muno. Ani ngokusoba ma please mama ika. How many men do that? How many? Asa you usoni wo me. You usoni wo chao. Na mundu mukamuzo na kenola na gatse utabiase make okwanda ya mami. One musi wako. Yani you need to paint the idea kana nuwe okuibena nia. Ndani na mabena mamuzi nuwe osobye kindu chao. Osobye kindu chako. Nikanda meke kona hii yata wewe no kulikela. Yani maone niwe wa take initiative. Osobya musi uso wako. Ndawele sie ombola tokwatie nesa. Ndi ndo nakukangea seima kwa hii msiyo yatu ndiye kwambia ni wako ana musewa makona tana matabia naye that happens ana utokia kiumo ba that happens thank you yes. God bless you the one kwenda kuma approach na nzesu nondo ni matona kuiwa wo tuma mutumia omanda mundu muima utagwa akewa na hivi ku intercede on your behalf. Na you mutumia you ethi ku intervene. You ethi ku intervene. Yes. Atumia kadhaa meko mutongo wa musie. Pastor wa mama na tata. Ndio tumete baza yime na bata wa musonoka. Now that is the best way to approach it. Ndio that is ever no manner kumacha ameanai. No, unfortunately wana watu acha mata bado kuoneka ataweka hata taweko nai. So edwa ndo matabio veili ndo ni kindu kitu utapasha mutumia na mabindamwe ni wa matabishie na mali ya kuiwa na wima ndo chao wa mutumia tuma mundu wezo kewa nimo tuma first born wenu
first born ola withukia we mama na unless tati niwe first born. unless you be first born watu malila tukani first born tumango tumandi okolo lo kiao no nenga wendaya ela mweka laki musie paya mweka la muthina wa ndo papa kekaloni ola mutumio chama chama ya to labda zaidi ithia mwetu ni we chama wa kimusie kiba lakini mnavoka kwa mwetu kana lama navoki onadhani mbeze wakwa ni we chama pe mutumio ongeo onge that is the best way daneneweka that is the best way limit mama nekana kuichao kui boundaries na you na kwa ati this is the narrative na vinga lekwela yitu ningo monya this is what I want timu kwa wako na ndiko asakana ni mukwa wako unaisi ninye ngwenda musi wako usobike mami na wewe matabia hii ninye timuze wako ninye tuike boundaries mundu ni meba mundu ni mambesa tuike boundaries mundu ni meba makoya ciana ciao situ mundu tweyacana situ undu tukona twele ni kweka twaemewa kana twasitiwa tukamukulia nikenda mweke kwasia ciana ni sikwe ni ciana situ mami tunenge room okay kana boundary ya visitations kukao la wenda kukao la wenda kukao la wenda kata ndio kuya wenda uka hoi batie shida na umeingi masani weondo matona kwika ngwithia otweka langite nya kwa tundoki na kwanza na muse ko ni mutaveti ainya kwa kitwa kuka tu inya wamuka twitauni anaona kwa ingiti nyakwa na ndi mutwae na yu mundu mukae ne wo bitasia nya wake ni woka atanenganite ripoti na mundu muka awindia inya na bitia kotetha no inya yambe ya keli ya katatu chatu la kimanyo ni wa vindisie you need to speak with your mom aye nomba nangea musie wakwa you need to have the guts to do that for your husband the reason kilama tatikirikitu mama tatabia nyamo nundu bado maishwa na mume wao nundu kukadhura ngali na mume wake akadhiba exactly you ain't me stand by matezi mweka why do you have fear I think we need to move forward na mtwana wako wa faili sasa natatia ula na tena na wa faili it is not my mistake ni mistake yake na mwana ni wale lombetekela so mama ni wale tabwa ondo ungi nikana mazina mekalike twaweta you law financial not ushoke amundu asu lakini neni either manengi kintu kitawa information diet what is that ndio ila mama basia information sia mtwana wenu limit ndikandike wa matabia mtoto nitunadhamia kwa vikeleleshwa kwa dhama kwa Lavington ndio mtabia kindo manavalotoa that is ever an issue sia ku break boundary ya mitwele kwa kutembea information diet ndio tuona ngoka watu enda tukoka ndilikana wandoso vya mtwana wako na jamaa vile sio mwa ndo vibalocha na kena ngao sisonde ndakwekata kunibalocha ena bata wako asia hii we need to hide information on information ya hii musala undu yana baupo kwanza vailete kwithia uwa matabia yuni ni tuike managing director mume wako yuni tuike CEO police unaweza ona ngali Yaza ni matuwa mai interfere ni matuwa mai trespass boundaries yuni nimekuikinia information diet pa imondo wese atomeana mwele yui au mengi ni maumete by the way ni untabia kieni na incident binge sia au mama thenie whether ai mother in law tiondokie kwikala towni na ndo kila ndo thi sitting oke kala buna kinasa jaku undu nengi nyagu tiwa nyaku mwana no kwa nanga style undu kuthucho bo evi kwa makila kilumu ni jeni nyumu kwa mesani kananga come on kana ila freedom with ana yoyi we kwaku na uma lote sati we get a vest
Azayo na mkawa kuna wema luke we muthi. Yu muthani nukuka ile ba utegete ngwa. I think ye. Runene na asia imo. I think ye. Kwa moni maemio. Ndesa ye. Nya kwani wanze ye lakini ndipo tabicha. Ona mayika u ni entitled. Yani ne men are right. Ya kweza siasa ndo sema. Right nyao nya kwa kile kwa kwikara. Na ira itioka aidha nondo mena mbesa mbingi kuinywe. Na nyu you are intimidated nondo mena mbesa. Na nimo kwa dha kumeti mbesa. Nimo kwa dha kumeti kaloni kenda mwebe nyumba nondo ne mwabetu kwa matuku makwikata. Makweva. Yukaza kwa hiyo ya ndoni mama no mwenda kwa kenake niwe mwe kasi ambe. Aga no mwe kasi ambe na kiyo mini andazo madele kwekala within their means. Ndo ambe. Ndio ni mwendeka kala high life na mimi maintain ato mwitethewa na lama omutethezia ni mometho kasia kwenu oila mekata oila menda then you need to choose a different way of living. So information diet na asiei maokosu na nimewe sitwa ni Yesu Kristo asiei maokosu mayo tethia mandiko mangi masia uweba atengilia katikati ndaino elo musilela mundu onawe banga kali kile mtu anoweba nani nyako kanere onzani nyaku ona siana siaku ye lolikela zike nikiko nando mtu anoni mubango wanga iti wa mukamba ti wamba sobe kama wamba ko ya aye mtu ano ni wangai ile tukitito tuka facilitators mama mubango weba mama mubango usu na kuulikela ni wikio pepe mundu muka wa pe mama wa dhina si akamwa na make muno na this is the situation ambio si aetu ndi asia yetu wakola komanda ibisi asia ambo sitatu haitina yune moko mboisi ni seyo si yaka ni wadhini yaka onde ni mekata ni madhi sawa anakemekala tamata atwana indi tina wa miaka 10 ndo ungei athoko ngaini wokiwa ngaini wokiwa muno ala irumage moga kana nze malungwa moka wendo na niso ndo wikika ombola utesi muto manna mwambe ni woka wakeli ni woka ni mama ndo ni motunge anigwa ni wasioka na woka oingi after 10 years etumake onde na asu anake mwana na sioni ina si aka pakita kuyiima yani mazi okondo mazi pakita kuyiima ila walonja aka mwana mako uno na etumako no aka mwana mamo na mundu na aka mwana mamo so ni kiumo we mandea na wa mandea etumako ni kiumo we mandea etumako na onangi pesa kwa matumite ndo I know this matumite ndo na etumo ani malikela metwana etumo na malikela muno kwanza bawe nini muno bethe aye you nya kibeti chako niwo ndikitaiti yao ndukweka wakwenu again to expect kana makainda vya mabinda mera mabinda onde endi inyele you need to become a team now ela wana pokalika interference either ni mundu wathoka nikenda yikiata yelike mundu me athoka ni timu waka pe mundu asase timu waka ni timu waka mundu muka athoka nya wake yikiata timu waka kana athoka ithe mundu me athoka muka nyake ekata alika so someone is to blame. If you are a teamwork, I should speak to my parents. Whether I agree with my wife, and you say I'm not matumia ainyamo na say mota munzi woko na kibeti kana kibeti kitumia inya kana ithe ta munzi woko na mume. Na that's ninya wa kwa ya ngulu yuni kata na ninya wa kata ndatavika na mwe metumia nzeso nikenda mume akasanga ngwe ongele biti aitembeza nundu bese tabia mume ata kwa aitumia asei make asei mama kuna mume ndiwe mundu ata lakini mundu me aisukumika muno of course aikwata ni stress nondo ndaka azi umwana ndeke so mesiambeza nzeo ela sikondekane mundu mkawiwa nisi mama tukwa kama mama tukwa nimekwenda monene na moseo
Anu ndatavya mume takoneke ni gold digger atume andu mamusio wo. Nini malaze we amaimu kuni azimu wewe mwendo we mundu meatawo. Muka mwetu wakwa ndo musovya ndo mnyanaswania no musovya. Haye mudhoni wanene musovya. Your wife is aware. So is my mother-in-law no wale takukuni azimu au tawezi ndo taisi. Si nimesema ni muka waku wa mwadhukia eke hata. Kuni. Ni muka waku wa mwadhukia. Mumu kwa ataleta mweli. Yini mwelo kwa atiana. Na wala nzama. Ila nzama ngotava zali bata. Kana ndika toka kuna nzama. Ila baume sani. Kana wakulawe. Itina wa mawe ya maingi. Nikule nini wanatuendea hata. Ondoni mwao. And you call each other out. Kana ndi mudavyo siri nyako ukangu ni yambio nanona. Again, it all boils down to psychological games people are playing. Nendo kona kibeti chakwa na kenda nguna kutuitume adho ni meba asu, which is not right. Tusoke inzamani ilikana information diet ko inyawa kundele kwa esi ndo mweme wani ambesa ni weta kana ndeka hata ndaita ele kwa ni wanikwiza kana ni mwesa na nuko kuni azimui mamini tuendene sa na tumembeza twakwata tukatwete ndiko ndauka aiye nile tukoka. You need to establish that boundary, otherwise if you fail to do so ndo ilete kwa moto anone. Nilikaneta ndizo kana ni wata fasio keosu kana Reverend Masaka ya gibetiche tiwe ni siana muingo chatia mzee mzee kalana ngano abango giatia ndo kibeti chake anyway amisi sana sunise interview yawe isi anaona zese interview na mutano ndio mama nitokwasi yinu kuyiva anataka wende na kuinterview na mutano wene ningi ndathi kwikala ku so in both sides when I interference Reverend tunene yulua nayo yani twase ni kibeti chako kana we mwene ta mundu lakini muno ngalikoya kibeti nicha lo likilelwa ni other for you nisu in laws ukethe yani onaka losi onanana make ni matono likela mutu anoni wako mutano ni wenu ndo another make memutavia we thought you deserved better, we thought you would be this far niwe twa kuemulate ya tu ya nini lakini kotoleketie saa mundu waku no wika no thukuma kwani akwata mbesa siana na kunundu utumani waku wimatavia unakuwe mwene ndio muyane ni maisha meba ezi mandiko manga imasasi ya kumukea ngai na kuyane wanakila winacho utandivyo munene so mabila maingi again it all boils down mundu muka adho kiandwa malikile mutano weba na yu akatumia defense adasi ya ni mama naisi na naituma ngemu kwanza my friend metina meko kunia simu kana mwako manao kununi kweke badho kanyuke wa otokwoti tuyo kwa kuona kwa otokwoti inde niwe weimetwe that woman is not satisfied with her situation ena wengi anaona mayeka anyway so niwe wadhokea situation yekale dhili hata otherwise edha mwe mwamba nina lo kusobea na kuniwa lo nsobea hena issue inungi ya hii ni natwaona musawa kwa niwathi kuthukuma town na ina atiwa musi oshago na wewe ayu kwanza interference ni ingeba mother-in-law enda nikio we mwitu webu musi ukwenda nikio we ungi ukwenda nikio wewe anita ona kuthucha obo iso ni issue ya hii mabinda mezu na bride price mundu ila tuombania ng'ombe 80 ndazia mukwa
kila mundu ni wa pitch in kila mundu wa musi umize kwa kubingili 10 ukibetike na ni wathi wa ela wesa uka kila mundu ethe wa ena entitled nitwakuwie tuta bua vezia enda weke na yu witumika nai anweza musineta musi wana we na andu 10 lakini mekalete nde niyo kuua nindi wukie kalete nde na uya musi wa andu 10 andu 10 na mabalele mamutu no aimu nukutethesi nundu yu mekalete nde metele wekunwa muno itamudiani ukeitoa wekunwa muno uma nundu musi wiwilie now uni wetheawa I know a friend this a guy I know mukatinda ayiya muno imwe na ekanoke lobby akasi aye bana na wezo twabangie twenda ku save mbesa tuwe bandu twake tuthame tuiba lakini mama nakitita ukwenda mathame so nuno muthokwa mundu mukamu na wi kwati mundu mukaona uthokoeka akasioka musi akathiko ayi one day mundu mukamu ya muno na please na kunduka ndie ma please ni nyawa kuna ndikwenda ukubwanisha nake ndukandie mume esobeka you know what you did utuku akunia mbosi mwa nenge off na ndani ngo off chuma kimi ebingi ya numba tawendie lobi ndi muka au mangwa ni nya au mangwa ni etu mama sister mamume na mamuthinia mande kwacha aete wendo biyonde ya musi abwe anawo no lati akiwu nikenda omese osene okay abwe na no ko wa witho na itwala masiokie musi nimese utawalithia nimese utawala ninye unambithi yoko na mama ikuna kivui hivi ngije kila kivui ninye niko ozo ni brother kwa na wenda soka ikata sioka we moki mavasto twa yetu yoki uzwa wa moki and then there one moki ende moment evokesia mudana wambe wakele wakatato ando matita mama na mundu muko na niwo utulete sitamo kulinda tulete chao uno tumisia muno we ano kemo tulia mundu mumeba na iso ndo mume no kwekata mukwe muthena wa katatu witho ni ugumilile kumake lumuni kwanza me washite fire mama kunete na ndeto au ma nyumbani kwake na mamona we hiko kombo hii kanau mama kaila nitia muka wa kwa mutha mwiko lakini mundu mewebindi za Mungu mama wewe mwika monenge ko kwacha na moka momba nyambio na mavilobi we usini mundu wetu ni see okay naweza wina ma in-laws ma kuintervene ka kuinterfere yes alright ninakisha kwenda kwanza nimo mudhangasia akone mume mtu ayembo so mtu ayembe mbani mundu nimesiva tawa musiweva wa mtusu lakini pepe timwe baadhi kindu kini cha kuumianisia ni cha kumanisia lana toiwe ko for instance nilete mundu moka nina kuniwe mono na kunwa mono no mezia na yuni na tukatibeti nenda ku revenge ayi mai revenge akamo yume kiwu so mundu na museo no la wetho kiasia ayekata mundume alasia no mami eva nyendunduwa nikutuma mutumia wako tabia lakini mabina mengi dhandi kwenda kutungizana na ninya wakwa nika maundu makwa takwa ndio malika nikata hizi na kibeti chako pe mundu mukai pe mundu muka wai watayasia ai ngongo
ana yunda asia akitie kwa adopt na yu inyaka mutavasia enda ngutebia palangu thi inya mume akamutavasia enda actually I'm sorry inya wa muka akamutavasia enda ayu muthenya mume anda me kanisani mathi kwa mundu muwe wi bandu ani no sukumitwe ano kwenda usiai mathi kwa mundu muwe mama ilo kana ni nyake kumuzia ndathi na mume nundu inya mume ndamutavasia thi inya mume amwenda enda uso ai musewe o ai molotela kwa mundu muwe no intervene no family no yekika ayu ila waendie kwena mume nundu ndako kuthia weka ila walikele bu kwa mundu mwe amutabisie kindu moka nundu wawo umaluka na ya mume onetha ndikasia nikumanyike nya waku ndikamumena onetha ni mui ndikegata ndikamumena nundu lono ila wendie kuya tabiwe ni nya mume umubatete kwikata kusia asi ayu nundu mukazi aiye njema nona mume wakwa nundu winya wao wow eba niwo ni mui na ni wambonova uni withiwe ana kwa sia tuthi ozu moi na mama asioka na nda sia by the way na ni batonye ka bayo na itumi nduti we wambe wakolea kusia lakini we asa eomianisia ni nya mume ona ayili hata ewe emu kana ate chao ate mui nongi mususu wake usobewe ya kama yume ya mana kwatiwa nikena mabalanye ndo ya mundu ne ni nyawa nya wake kana ke yose by the way na pia umemavita sia ila so yunenga naye okaza kwithia nondo musi we entitled kwa kebetike kukithinia pia umamwe atumano kona mundu mene wenuka na mipuko ni ya neighbors kana ya whatever abandu bakwamba kuthikwa muka aithi kwa inya ende esa kwa muka saa sita cia withe nundu amba kwira kwo anengwa mushene wonde aluka na oka makamungu kelio okalangu una yete muka what I've learned is this: in those cases mundu la welo nengane sindui ti mundume nikibeti chake nela mwathi kwa athoni tala nathi kwa muthonua ti mukawa kwa welo nengane niwe manda kuya sati uti mutwana wen mume niwe welo nengane muthenzi ku kwa athoni niwe wale kwa nikakuite akaite asa tumekuletea ikana mama nekana musio no kwate ne wenduo atuthio likila ona nyengwatani ku mukawa kwa yuni wewe lo nenge nya wakwa muthenzi ndatini ukie tiwe wale rothi kuite ne ondo na mo kwaza na vuku muno vitumia nya mbesa kenda nya nenge muka yuko una boy ba shindwe kabisa usu mudomo usutita ukwanda otwae ni mwana ni mwethe au mwetu mukani au mwetu muyei wewe shindwa katika jina la Yesu Kristo shindwa tabia mbaya reverend asa shindwa nani madhabahu ndio baate Ondo woko wewe washindwa sisi vitu Mtongo TV twende na kukwateni mwe ndini wa kilungu chaka kama kawe na ndatika isembeta we ndizo munde ndatika sikiata umunde ndatika sikiata reverend isembeta sema chaje ndatika sianata munde siasemba kumi imagine chaje ndatika kumi na ile tuminukilie na twende na kukunikila yondoa mutwano na uthoni oyo mundu maingi na ni sure nesa kibe mundu ibando withukisye ukwasia kwa kweli mundu asimo weta ni mawo kana mundu wina munyanya ewe ona historia ya mundu wekiwe sindu tayo na yumutwano wo maybe uyibo ni wathelile nundu wa mundu taya tafadhali
etha windini wa maundu tasu ni wakwatia kindu kisio kitona kutethesia. Utumani wa kwisila 23915 nende na usisi yao yambia na Mutongoi TV. Utumani wa kwisila 23915 namba ya utumani mkubi no yambia na Mutongoi TV ethia wina ikulio kana ondoto na kuweta ndatika sito ni dhaleta kabisa batie ndatika 10 tuwezia tuiminukila kilungu kitu na tunake Reverend Jackson Masaka ati Masaka we pole Musia one and only Jackson Masaka Jackson Musia na Masaka nundu thiao nake no mwisi ni twithia nake na inge tuithi waende na Reverend Jackson Musia na watu nake muthanyani wo munthi na atutabi maundu maseo muno matona ututethesie yu we utwanite we utwaitwe na withite wi control wa kuma kwenyu azi magruma uraba se undu mwalile kwika mutwana oniusu yani wendu isei wimundume na kibeti chaku kitaba rundu chaili takwika ni etu amwenu na ona wendu nena akindu woba utu hii familia ni yenu wawili usione wenu mwele baimwetu amwenu baimwana amwenu bainyaku baithiaku mwakwaranie mwele na maandiko masitu ni kwa Reverend Tuso maandiko masitu kuwinde tungia alaba ndito tungika ngale kwa sia hii museo nola weyumbanisie tene kutiwa isiana ndio niweze nikamutia nola weyumbanisie tene kutiwa isiana wewe yetu kana no imwana na nundu mabinda ni maliuku musiai pamwe na kuthani wasomethia niwele kwithia kindu bandu niwele kwithia kindu bandu endi kenda wema chauzeni na wewe bange ukuni yu asetie ko kubuyasia musinda ke kwatie mwana pyo iwe ayo na twendo twake musiai ni waele kwetha na twendo twake mwana wetu nesa lolwa ni musiai na nadhani ni wetu nesa na kolwa ni welo kamba ibuku ni dha loka Yesu Kristo amutembeleye Betelo mumaniwa wake ethia ekalana muthoni bau inyamuka etha kwa inyamuka ni wau na Yesu kondo wa kuthani wathoka kwa Betelo apose nya Betelo mwitikili wawo nola wese kweba asima ke nundu ni mamusowiye lindikana ati netikana na muka wakwa undu tukamatungi amo vea of course me pressed no me tiembesa lakini tuna arrangement ya undu tueleke kata tuele kumathukuma o ibinda kwa chao kwa ibinda lakini nake musio na ngaino na mathime asiai alama yesi anasionesa na sindu sha kuisovia ukiza kwethia mwana ebo na atebo na mibango yao mibango yako so ukiza kwethia duna tuka kikwazo mtu anone wasiana siao tono ni wasiana siako na ningu understand kana mathina ni makwata asiai na thina no tunando meka maundu mathuku na ibole lakini thina u utathela wina options mingi lakini wikito mathinia muthilo ndembelea muthilo mbika na wisindu yona chao isamu yona sio ni kumatho kwa bless your children with peace. Bless your children with peace. No in cases of trust your womb ni inevitable we must cooperate mosiro ndana interfere ni je nundu ni twesindi mosei wito ito athea tumukwate chao kwoko na therefore anduaele mendete asimo thamuzi wakunda thukuma ande bia sha mwebie ela wana mbeza mwebie Jubilee insurance kanengi sio koweba kanda usekeza ibinda za kumwasia muna nama nundu mwetela ni lawe wa ni kenda mweke undu ni moto no bini wa muno na hii pressure sa finances yizo kwa mtu nundu na mwena siana
na mivango hii. So ase imenu pay them for that future. Ikia mivango mikakati ya kwa kukomasovea before things go bad. Okay. Asante. Reverend, masama itu mayathala. Haja ndiraka itano. You are to the law matter via wewe. Kumolta no dhuka na no seo. Kana nondo. Nondo. Ndumata ningi ndu nena namo. Otondo Yesu Kristo withayo. Kwatiania na muka waku kana mume waku na mukwatiania muzo na timu waka. Kondo osovya mutwano wenu. Andu alangi yo ndema kathoka otondo nyo mwenda na mwavanga. Mutwano ni wenu na ni muthinzio maningeto ningai. Kumosovya. Alangi yo ndena mikakati. Ngai ni welo mutethia. Mutai wenu, pastor wenu, akethwa ese otondo ite twiso monde. Kana muvango ni wele kwewa. We mundu umene na nyama na nase maku nikana meka interfere. Na mundu mukane na nase maku nikana meka interfere. Na tika nani mwama lonjavyo. Inde mwama nenga mivango. Tukeka this, toke this, na tuyeka this. Expect us. Nundu niwo tuaswania na tuenda kwika. Cheka na mwama lonjavyo. Lakini nao awamata vya Christmas. Tutawatembelea. Matuko mana tukatwivyo mbe bamana siana tumutembelee. Otherwise amayani waikiu animeleko yani waichu. Nimeleko yani waichu. Timu waka mundume na muka ni yethewe. #teamwork. Teamwork. #teamwork. Thank you. Wazazi ya hashtagi. Hashtagi teamwork. Thank you so much. Asante bonono wa mautao maku. Vautwa vikani naende toileta kominokelelya nikana utuboye mboya siamudia na utana boya hivi uyamba kuitambulisho ingi. Okay. Mane mundu enda okukwatia ukamuta maundune no ukamuboyo maundune angi au kwatia ata kana kwithia. All right. Nitawa Jackson. Musa andini manenga na namba sioba. Nenga netu. Not Monza. Kana nena kizungu. Nitawa Reverend Mosia. DCC ya Miwani kumasako Pastor Kenya Israel huko Machakos. Na nombe the online. Edano manda online YouTube na Twitter. Nivo Reverend Jackson Mosia. Nombe the abona details yako sioba. Sioba. Ni kitebo itumini. Kana zogeda mundu wambiwa na wamanyina ni mango ne by the way. And thank you kwa lama respond. Thank you. Itu gare tu boza. Ni kuboya. Tuboze twasie ngai utumia wethukisya kana mundu me wethukisye na mundu mukane na mabothe ya ukombao. Kondo wa kungama na kusovya mutwano wo. Ukombao munene ngai witu nikenda chukisowa manenge kisobewe. Nangi mabothe ya mama nyondo mele kwekalania na the athoni. Nyondo maile yako tumanduo na ndu. Na ndu isu sio ndivi. Nyondo tondo makwati aneanamo. Mumwa lange makakwati aneanamo. Ni reciprocal. Na yoba nina mabothe ya no mani. Na nabothe kondo wa seyo be manengani yetu. Mende kunengani yetu. Ange manengani yanake na mabothe na mo na witingo. Ngayitu. Maukie nikena maikeendewe ni kwananga mitwano. Yasiana sio. Tewa na wikava ela ando makethwa me ewi. Etho senguma na ndaya ngai musovi. Na itwa bothe sitwane ya Yesu Kristo. Amen. Thank you. Amen. Nendi musese witu ni kwatia tenda kuminukilia ndatikani su munuta umutinda ndia asitiati asini maana nge mitwano yasiana sio kabisa, especially alama akite compound nemu. Kama akite compound nemu asui madheni kabisa. Munuta Mr. Kioko asiti tramani temu. Thank you sana kwa ondela tu kwa chenendini wa Kilungu chaka kama kawe ndo mnyani womu bila shaka masama itu ni madhela na tenu ngetona kwika atokukuya ini
mutwana waku wende na kwaila tungia bala wewa bala wakitwa wewa eba uninya na kitwa tungia wetha wo musei na withite utakwikasiana siaku ndu bailite tafadhali tungia wo mwana kewe mwitu mutwanite nawe usile lwaku makoya kwenu apana yino wewa undo reverend wasya ende mutwano utungiwe mutwano withiwe wanu eli ni mama kwa umasio trio wa undo mailite kwika. Asante sana kwa onde alama ile kilunguki kwisilawa mitambo na Mutongo TV mundui Ian mundui Kevo mundui Joshu mundui Alfi Nizalangi bangi naona Ian yaiveka. Anyway, asante sana nondwaida mwata ile kilunguki to nina wakati tukite ni wote kapata nenge to Auntie Carolina ke Reverend Jackson Musia na inditikia ngai akuadime na kiadima mutwana. Amen. Bye bye. We love you. Thank you. Inu ni Mutongo TV.